This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters. Memo bibia akwaba edemoba experiences in life jumedia wo hwe mi amidi jumedia mu chiame media eye original Nayas ba kope medofo ede enso hwe na wo komu a eni wani adaho amane ebe ne to osun ben na wo komu enye nyame a eka wonte ase eno ti jumedia ye to nsafre wona wako osun areho nyinemu wo mo baso na ye wi a ye san hye mo bose ye wi ye san to nsafre true for counselors, lawyers, asofo, doctors, or more basso, any and share on my life experience. Miravo, me try me waba, beba, to us. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Sling Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302-220-715 or 054-505-9319. CJ Multimedia. We are the masters. Memo akwaba bi edemoba experiences in life jumedia wo hwe mama ne hunti mani adaho ene yensa kan yenua ba fefe bi wa ha woni yen ebe share ne life experience. Hello Ima. Bibi aboko de Nyankopɔ adome ho ye ma wakwaba ya nua jumedia eye life experience to woni yen ebe share life experience de di kan wo be kire yen baby a ufree baby a uko school kwan ye fa so asenkran na wo a obepi ha oni ye be share di nyina ti enkom pacho obebo udin mpacho medin adodo na de nime eye Fosuaa. Okay. Fosuaa na efra me mefi abiaze dominase. Okay. Ewo mankesim nkronkro ni bi so. Eho na me free ye fra me maame Janet Mensa. Okay. Maame ye fra ni Jane mene ne kachwe mo ye denfo me yemfantini. Oh, okay. Me yemfantini. Me mame owo 6. Okay. Odia wumawuo. Enti me na me betwa so 6 a manwu a me ginae. Enti me na me ye catch. O mame wo 6. Me patwan. Omo nyina ewu, omo nyina afrim. Like 3 wu achwe. Okay. What I said, enti me na me beto so 6 a manwu. Okay. Owo 6. Enti from 4 3, 4, 5. Okay. Omu wuye. Enti me na me betwa to 6. Okay. A manwu. Okay. Yanko. Enti ma brabo man kasa de se me kan de bechi. Ye wo me ba asase so a me ni bete up to now. Me ninji ma brabo mu da. Me maame wo me na me swa. Enti na Abidjan na maame wa oye choba. Enti Abidjan tokwasi ye na Ghana fo no omuto omusosa. Me pese me hu how abrabo treat you from day one na me di free ban. Okay. One na me di free ban. Na me maame wa boboga. Okay. Oye choba ewo agoble. Okay. Oye choba wa agoble. Enti me maame obi a opanipa oye good. Okay. Enti na wangra for ni July for ni nyina no. Omo hwe se ne maame abrabo ni subate no. Omo be ye ne Ghana for him. Oh. Nti tama omo bobo na ntokwa starting say AC no na ye kunkum Ghana for. Okay. Yetimi chi obi ne ye de na to angwam. Yetimi ko obi animu no so. Nti me maame ye de ni sie ye. Ena ni nua baako ode me ba Ghana se ne be ya me ba be ko school na matebrofo. Ye ben no. Oh ache. Abidjan ntokwa bi na esi ye de dendin a omo bobo na omo kunkum nipa no. Ache. Nti me ba Ghana no me maame papa so ye dinsine. Ote haban
Ɔte ahaban owuye ɛna yɛkɔsie no nti ɔmo kɔsie na ɔmo ba no na ayi ne sheki ti the time a ɔmo kɔkɔ bie so no wanyane nti ɔba wonam mu no na ɔstart tindro ti ɔno ne nkyɛn yɛde me bɛtena ti me ba me na nkyɛn no me so minim honhom a na ɛteme mu ɛna minim honhom a ɛteme na nane mu ba minim sɛ na me papa yɛ nkansen sɔfo enti me na na ka kyerɛ me maame sɛ ontumi ne me ntena nti ɔmfa me kɔ me papa krom saa tam na me maame so yɛde na sie dam ɛwɔ wangra for dem nti me nana no ontumi ne me ntena no na ɔsɛ yɛde me kɔma me papa ɛma ɛwɔ village na kroni wɔ atamos krom wɔ yɛfrɛ wɔ etibadu nti ɛhɔ no a me wuro kra no mu no mani anje saa up to now dentia akwala ketua krono na ensu ho yɛden nti sɛ wobɛnya ensu anom ana wobɛnya ensu de siniama bet sɛ efiri ha kro ben so asɛm etibadu nti akwala ketua from La Paz to Naberia camp ɛhɔ na ensuo ni wɔ nti wobɛnante saa na wakɔ sɛ ensuo no ansa wasa aba nti akwala ketua wie ketekete na me nkwa me nam kwan no so na makɔ abula ne mu na makɔ sa ensuo na me kɔsa ensuo na before medu na ma brayie na oba so a yasa ka cho sɛ kwafuom na kotu banche bra akwala ketua yɛde me fi abejan aba ɛde ani ama ne hu ni abrabɔde obi abre obi afri baby ansa no bedru baby but a bit I mean serious what I say tie pese o born to far from baby a wona de be see baby a serious na my why enti sister no hu me na o si akwala hu ofe papa nta ofa madamfo not so is a sister no wa akra ha say nti oba no na o ma me fa me ntale kakra na o de me dwane ba akra ha say sister ne ba na o de me betena akonkoma o de me betena akonkoma nti ho na ye wo nti na sister no obo abrabobone ti so ye ashawani nti afi de du baby no na wa ma me so me wa ba ye fenti o pese o introduce me rasa ade ni mu na me di frame na bra bi be pair me nti bra ne be pair me no na one me na ete ne dan mu nti bra no pese like one me da me mpene na ono so opamo me nti bra ne pamo me na bra bi wo cinema me kokotena na me hwe bi a ya pon na omo ko na me da so te ho na bra ne koto nkosu a ya che ani brudo de ma me me di wie ya na me be chia me ho ada bra yi so ne me beda na me se menye na bra ya jose me se sika na ode to nkosu me fa ma de yende enfema no na bra yi pese obo me naked nti bra bi a ono so wo around ho a na oka che bra ne so betua me kai sika ne pa 60 pesos those days near fan 60 20 pesos miensa skada dada no ti bra no na tua ye na bra ne so hu me mobo na ode metena ho nti na yese efi wo ko na yese mani bie mani te nti menya obi dem ada na se nipa ne ye bema chiso ofa me girl nipa no so yusu mi ado baby a no ajan me ta fi de na nnode me de nenamu saa na mani be bie ye ti mani be bie ye no mama enya betel ma bre rough ma da bonte sa me se me da bonte sa 6 months me ne number nchamba ebi wo kwa na me ntware ye me twom wo nchen a wo be so wo hene me ho bon na obi ache me scan me ko dwale wo shower sa me dididim sa na me bowura asoro bi mu na asoro wo so me nimunyum to ne adentin kakra sa na sofo ketwa ba ko okọ Atria Mountains na one sofo bi bai ti sofo no hu me no one me hyehyɛ wo saa na ono so one me bewo miensa na me fa nyinsen abra ne kura won fi mi enti nyinsen no chesa me de bala pass sofo na won pa cho mi ntwa no sofo na so ono hyehyɛ ho no oye wo ho ade anasa ono otwimpra na ono hyehyɛ ho asin how mpa cho wanya me ho ade wanya me hwe yeah because na me fiefo oma pome ye pome ntem ye pome ntem
Nti me amani ode na me de bedu samre ni Nyankopon. Enti sofo na nkohu abusu oni mu maami oni mu bia no ane sa ho. Me de ne call me krom okohu me maami ohun se me fie hiafo fie no. Aha. Efiri wo ba na ba ni hu se sa me kura me nyobia. Oh, okay. Se me no PSC a obie ni me. Obie ni me omo be ka me story a cho sister we wa brother. Te me ba ala na me pacho Fosuaa na oba menyim na masoa na me de akwa achi sa nkakra sa na me kwa action chapel na me hu lawyer ne bi to hu se na me yefu no wa no na o se onyim tafo na me se an omo se be ma ba ko nti sa me wo a me de oba ne be de ebe ma no okay nti ma me no kra ka cho mo se anytime bi a me ba so bi a me ba restaurant wa omo ma maduane na me ye de mindi no mo sa ma me 50 cedis na me fenfa ka ti sa ma me no guide ma me bein oye lawyer okay oti regimanre esa asem no wo ka me pacho oye lawyer oti regimanre estate lawyer fafa me da wase Nyankopon hira okay emre bi ma na me da abonte wo haida ma me otwi blo na me ka sampo na me no mu bonte na ma me no ne ho ofete se wo na ma me ne ko haida 2 years e de ma me otwi blo eno ma me dem ma ne ko ni school na mom Efiewura ne yire na ni brement o mo start se na o mo se me mama me no ena ma me ni be ja me mu nti ma me ni ja me mu no ena ma bra bo pimo ye ma profit dey wa me na dan papa mu da me dan papa mu da me sisu bedu me mbre we so me da dan papa bi enu a me ma de mu da me no wo kasa mpa me ta so sisi mama owo obesu wo video no e wo ho sanima wo video na ye betimi e me patwan because me patwa e wo ho me ne mmoa na daden me sora na me frifra de na ka atwa me wahia na ye da me ka gu me mu ase me ne mmoa na daden kakalika aye me dem wo ma me pagya mpa omunie me twe me bag anu nie chese me no wo kasa sisi a me no wo kasa me nia de papa bia eda me niam if you cry me ni bag abochi for bag ibi ena oniema gum ene Efiewura swami na niema gum say niema a wokom ni nso hwa wo mi wabo modin akohwehwe o ma no papa echiri kwan se o ma obibi kakrampo mama ono so na dwombone ni netimo ponti ono so wo bre to akofa ne krom ni ba ena ono na akotena sehwi ena wa change ni number ntimi hu ne den na hu sort sehwi me pacho Gabe ye friend Jacqueline oye nurse ni tama na oye fellowship no na girl ni so ba obi nti sa girl na mam information say unim say Dominic any Mariam na wo suspect no yampa one na wo abayiwa nti me no ka say me ni jai na me ba miracle e wo 2 months esi me ba miracle e wo 4 years me na ma struggle jenim guase me bisa obibi ohoden oho sisi oho so okay onye obi asabi wadi dem anasa wo yarefo yampa eti we nyina wo fam wo besresra kosi da ben e den ti na wonam ukosugu nkofo so ye mo akakre bitimi che 20 cd 10 cd ni ade a wontimi mbobo ano na wo mpa bibi mfa nye emfa nhwe nkola no ma nkola ne ya miensa me ka ho afọ inti sa 20 cds no kra na memenya no ebi okra me ka no me de me ma no edi manim akofuru obi ade nti so obi chem bibi na makotua se na be next time me ba obese hu me mobo mama menya kwadwefo mitimi bowura baby se me kopa adwuma omo se medication background enye but abrabo we so yemfa enante isanse sebe sometimes we the traffic mini ade a wo hwe wona we di dem krampa utimi force ye bibi nti at least and crazy school kra na bi efie nya na ne ma nya na ntimi inform nko school a say 20 cedis ni kra na ene pure water one bag 10 cedis obetimi spend 10 cedis amom na 10 cedis no odi akot na me pure water na waton so what you see because de bia be ka so be stress de bia na obi hu mo bo be ma o ebedru bebi na ho kra ye hi na ho abatan so wo hu nti wonsusu se enka wo fa some advice na enka beboa wo mama me da sepa anya me hira sa emwa ne ba Fosuaa menya kwadwefo nemum emwa ne nye den emma enu ntina mana basa mitimi kotro ba sa me koye adwuma ba because of me manage se me ho ntino
yɛntene yɛ ho nyɛ den enjeme Fosuaa me wo minim kofo be 4-5 bia wo mu kitama ebi kita 4 ebi kura de ye 6 then so wo situation ya wo mu the same thing no mu and so mutimi force ekope bibi ebre nkola ne di eti wo susu se obi beka se ebi ya pe na wo mpa adwuma ana se unye ready ana unye wadwin se wo be bibia ewo mu sa menya kwadwefo da me try my best ba fa na emfa obi okra ma wo miensa na meti sei no ohu me se ma hwe me husu ye nti no obeboa me kra obese one me dance wa boa me so sa akwan no because of bema eni ma wo miensa we nso me munti no ama eno no ama me sua hunu bi se bema ni hwe e de mame so wo bibi mpo e de mame a eyemwa bi na ode beboa me ana obehwe me ma no ho na ode aboa me be ya me nkoto ni papa nsem te ya na opese ode me fa enda kwan so ansa na me saka sa emwa no enu nti me de me hu si wo se me som wa asore na asore na me wo mu no so no me ne me man ya bra bo nye fe nti ye mbuye ye jojo ye nti dakro na me bia so dan gate ne to na me ka che urade se urade me bre nti hyemani monyam ma wiase nyina hu me ma me nye nipa kese me ka sa asam no Friday aye watch night Sunday me kofra girls studio mo ye adwuma wo ba bia na me so mo connect me me kofra mo so mo mbaji card ntam se na be am be hu prophet no so boy no ato gate mo fi watch night ba no boy no ato gate ni mo ye sa Sunday no enti ehwa na me se cars bia dey apake wo enti mesumi obi a me jovia cause me ankasa mabrabo no eya reho enti sa me dwen nyoma me fam ho a e bia na akoma mabodam ana mama kodi me ho bone enti me ka se boy ni shoe se ni no sana na Efiewura Fame na omo ba be act moving okay Efiewura ya aso me kire de ma me ho ba ha me kakra enti na me kono na Brahma ko frame nti o frame no mu no Brahma ko frame no mu no no so ade bia ho ye yese ayese Brahma ko be owo Billy J ho Billy J so ye hwan mpacha wo Coco Beach okay nti meme ye den me ko no se omo be yisini nti wa na director no ejina ho e na cameraman ni so jina ho okay e na me start say me ya aselese e na obi sam say minya asini na me twa na ai my funny video bi krada Efiewura Fame na okay okay eno when me fa watch it when me fa so the bar TV so na me kan okay nti wo ye adwuma o TV so wo TV so oh okay ena ma ho kire na me fifam ni nyina na me de be pie ho enti na me ka cha papa so metimi act na obi krada camera sim so ma ye funny video e mo de go YouTube enti me boarding Fosuaa na o hwe na ohun ye no no mu jan we na ye den sere na director so na mi nkodware nya den ensesa me ho mbra na onfa camera sime so mi shedwaye o medwale sa mi ntimi mpie na sa guest no say director na hwehwe o so ni akuma mama zingi na ebetwa the girls no na omu gina me so bo me hyew na ndie me fa me top bi ni me jeans bi enimu aye fi kra so me dey you to trim fast te me baye na me ne sister bi ye de act ye nti dia na me ka bia na ye omosere okay nti from there no na director no mu ko bia na wa fa me na ode madi na chi na o man bibi kakra na me fi frade na me di tuatua nti area na mete no enam so mu hu mu TV so nti no na me man ya bra abonye frenti e na oba TV so kra wontumi hwe oma e na oba TV so kra wa bra boti sei te bi o ho ma na obi abie butika na makopa na cho santi me ba TV so me ni ntade enti se ka obehu me mobo na atade bi a ache wo wa ye nto wo de be ma me na me suma hye na me ho aye fa ka nyame be de nyame be hira to obi o ha o de mame obi o so a wo se me be so na hwe nto on fe mame bi wo so na metiri wan ye basa na hairdresser bia ye metia mame se na be ya obi bisa me se me bo wo he a na maka che ne so antimata ene bo mame okay tuti e egusu antimata na bo ma o Coco Beach okay that's it is antimata timi ye utima o free obi timi ma watare free e ma de kutwa Efiewura
TV upese oba TV so timi de TV so adwuma e de nti na ahokyera wo komi antimata wontimi nsungu no so antimata mikita ma anase bia oni tom otimi hu mobo ma watare address no wo ma nti bi o mon support kakra na fa bibiye enye sikakese se bia sikakese nko na ye pe ede ye adwuma I mean you can get maybe 50 cedis 20 cedis so when you brace we determine kwa you can do something I bitimi a show man no ti unsusu se omo ma sa na ma no sa o program no ne ade no bitimi aboa ama wa unsai wa ye bibia unsa bekọ no but obi wa me kame mo ane che na o se me fa me ma no sa me ma me ti ase no wu ya me fa me ma ne nkoma me ma me na me pa adwuma nye sa na eyo omo ka che obi pese oboa wa de nti na ese nipa no ka se wo ma ye wagudi wo daachi eni wom ewi ase no obi nim de obehwe obi daachi enkra no awa wom no bia na ba akom ono oba behwe na wo maame na opese wo de nkola no kogu om so wo maame no ne tibie mu tesen na setene mu tesen a opese wo de nkola no ekogu om so me maame oye mobo oye mobo na de nti na mpese me de nkola no ko me da time aso this month ya ye be yi me nemu agu abonten te no na ma bibi wura mu se ene se me ni obuafo bi anasa abrabo a me boy obi ahu me mobo me nim hum kura woni me di esi a me de me pemwa na ye den me nim kura on pese manim nyam be hyrenti no ama me struggling life nti sadia me ni ani da so baabia ye be yi me nemu agu abonten agu manim ase na me ma miensa edese me ho na me sa machi wa abrabo mu de me de nkola no be kwa koma maame na makoku me ho obekun hu na debut dia ka mi bebi sa wo se niema ya wukom ni nyina experience a wukom na din adwene ena ya na etimi ba wutirim ena wankasa waka owu asem meto manum parazo krada am evidence ho me de moko nungwa costowa me ko show bi kiosk echi enum parazo e mama ba Suzy mama Suzy ne ba erama na ebeto so no ko ka che na mama Suzy ben omo wo nungwa akoko beach e ho na sesi around ho na say wote there be first na mete okay and I offer parazone menum parazone na nkasa menum no mintimi so me hwene was so near as I mean asama wo can me nje me ba chomo evidence ye evidence because experiences in life for the say video no wo ho na wo de brain video ni ho but when ye nje because parazone no ene de obia aba oba be kan dodo na yate abre because say parazone pa wo soki niema kra na wo do nsa hye 10 minutes kra I mean enye izi nsa wo timi roro kakra so ho a it won't mean can't say unnum parazo na obi onum parazo otakre maso an roro wanuma just when na da so te as mami mpacha kwan ade ne fa so ba ni me so me hwene te menum na eya yapa enti me mia mani enum bi enti awura makoka che mama Suzy no na omo bae na omo say parazone enti omo fra me Samuela mami ade wo bodam de na ye o enti afide na me twa ntro se me nomo ye ekita me keke ba me nomo ye enti odi ne ohua me ho no Samuela mami wonum parazone bi parazone me na me ka kire me ka nso amenum egu me ye me ntwa ntro da ye ben last 2 years ya ene ba ne sen ene wanum antimi anroro ba me pa cho mo yemre ni nti omo ma me ngo kokko okay omo ma me ngo kokko but ebi call minim me num kakra ba nya bebre sa cause me determine say me finish me ho cause na enida so anyway say na eno na twem aba say na just eden adwen na ye ba wutirim for now ena me pese ye na ye so adwen ba metirim no say me see so me nya enije da me see so bedu say me say obi timi bua obi edi ni free fotom si amapa amadwa so obi timi bua obi high diamond no siesiem ebie shop ma no edi ni makosko mi nhia sa animunyam ni bi da nti ma ade bia me dia reho se ade na mabusuafo apome na bonte so apome ene awurade undom ya makaseti anyame korada emre bi komu de me ne me mama de echi me kaseti anyankopon se oni ho oye fake onyankopon papa na kasa wo ba ye mfa ye ni nye den ehu no but nyankopon na me ma beti ne din no enye no kre na onyankopon eti bone to fama ye edi adwen na ye ba wutirim adwen eba metim no se
enkofo jojo mi egu manimu ase wabra meko frade e de me ma etwa me mpoa nti eba ne sa na me hwe mabusue mu a omo so agya me ba kwa ma me na enkra ha me struggle in life dia na etwa se me de nkwala ne kogu me krom mu se mewu atofo wo krampo a me wo ma me ensa nti de eba maju man super so too many odin so power this month ya oyi me niam egu abonten me hwe se ne ame mpate na abayo a me bankra me ni me ho hwe na Efiewura Fame ne me hu niam ye be yagu abonten manim agu ase de me de me man be kwa akoma me maame na me ku me ho a na asa oh David nkasa unwu yi a wonim de obinya me pacho maame bro eba asa no watimi atena se ni Efiewura na kasa anase watimi apobi amanipa ne na kwa akokasa because ansa na Efiewura beka so two emergency pa ne de na chese bia efa baabi no soso efiriwo efa baabi no efiri me okay no kra de o kan na nyame ehu mo bride ato so okay efa baabi firi me ma ne disturb wo ho okay yemfa eno entunche fa baabi firi wo ma no e disturb wo ho no e ba asase yetu ni ade na busua nso so watimi afro ma echi papa chi bi me maame je na nkasa me ka che no beboa me oni bi na mo maame nua bi ye fa George Kuntu Branson o New York okay emre bi me cousin bi wuye ya fa na ebo e na o send me $100 since then on fi me biem ti se am gina ha no nka mpesa me ma mo search no wow na o pesa hwan no search hwan yes am uncle na mo ka che ne se tibia se na me kom nte do ani mpacho hwe camera no na wan ye de intimi search no na wasre na panicho na o fine o de kan final words no why we are na me se wo hwe me ana wo hwe me lawyer na natufo hene mesraw ma when wo US wo ye me uncle wo nebusuan mu wo ska wo ba Ghana wo ye tufo hene wo ye fie ba wo New York wo ye lawyer me di ma ye voice message ama wo say ye to me nim nientia ai say ehumobro no ento me so ene me wo show bi so wa ha edu de eden me hia wo mmoa na mesraw hu me mobo why hu me mobo kwase ma me aka che me se ebusua dan na eya brosan na ebubu no wusi na mesraw wate hu me mobo na pa bibi ma me na me fen ha dan na me nya jetre kakra na me so me manko school na okay kola no mu nko school me pa chote for how long oh fiti lockdown ni mu no mu tifi na so a wonya adwuma na de bia ne mo stress arehu ti patron sama ya kenyi na final ways yembre no aso ne ya mekane se abrochifo eni Ghana fo anyakopon epagya makakra wo mu nsem muhu me bobo na nyakopon fa mo so na me so manimu nyam ne me nsonoma enhwen dia mesra fi mo wo se enyoma me famu no ebusua pome me ni oboafo bia ema mo nhwe my appearance na mo nhwe dia mo be ya boa me ne me ma sisi a ne be yi me niam agu abonten nyame nka mankoma me ma ya miensa me ka wo afọ me sra mo mboa me ketwa bi ansua abra me ti asie na mo hu me mobo na me nya baabi mfa me tinto na so ochena bi nyakopo bi manim nyam pron de mamia me ka che mo se me da wase eti wo telephone number bi ana me mfa me producer obi pese oboa wa me mfa o number ntudwa ana me mfa me producer number na ntudwa de hin na wo pe but your number bi a wo de beto obia okay and de wo de fa o number tudwa me pacho me number ye 055 823 4646 055 823 4646 me pacho wo adwuma bi so a na wo pe weka obetimi afreme na mababa je me pe adwuma je yeah say Fosuaa sister Fosuaa that say ye chon safre wa obaye nyankopon onhra opa mami mpa me da so ni ade no ewo ho mpa me dam we nyame be ye da se pa medafo ahana ebre no ebe makwan ne edi dwumadi no ye di esse wana waso yasen dane da me ka kire say seba equipment papa dia so pese otwa series bibi bia o pese wo ye na wo behia studio anase equipment die ensan sije hu ai sije multimedia one location no
won will pass baby biara wo biara mirofo eyeboko bomodian na frɛ wɔn number 0545059319 misi number ni so bi 0545059319 number no esan etwagu ewo screen anim CJ multimedia wɔn ma yɛ krado deɛ wo pɛ sɛ wo yɛ bia wo de frɛ wɔn woni ha wate mirofo afi ese da say nyina say ana mi sleep se mi ankasa ya na mi gina hwehwe mu a me ho aye mi ankasa me ho fe ahonvento azo we de edi twam ai beauty empire makeover abrochefui baby avoi se ukọ baby a wo hwa wo pa ni munyam pa wo hode ya baby ba kope e beauty empire makeover Pomodi ana contact no wate baby a wo bia wo abotere oye raba ne hu hwam ne nu mu hwam baby a wo bia ne nu mu bu no be so de wo fra bo mi din se na yas ye be ma discount wate pomodi ana frɛ won numbers no etwagu ewo enim ho atare ehemi empabo ehemi efri Bintus boutique say baby a ukobia say a wedding engagement party and a baby a opesa we rabade e baby ba kope Bintus boutique one location ni de me dofo okokwa abenya musuku run about ho a on sanifa pomoden na hwe Bintus boutique say baby a wo bia o de ofre na bomidin o discount no ebekoso fefefe o mu delivery is to free ye enjoy hwe baby a wo bia Bintus boutique ehwe wate one number no na egu enim no hwenwi ehye misle maye raba meraba yona ba se mi nyame humpo eye cute cat parlor se cute cat parlor se Nayas di ofru dia pa ene ye piano obo ho woden eti se ba na nwi ahuru obi ade a ye wo ho ede maw but modern na contact cute cat parlor one numbers no na egu enim no eye enwi ehye you say me slay enwi papa o we nya me pacho Abidjan ni China na we original papa frɛ won me set up eye enkunwe eye king of antique furniture o pedem nkonwa edem nkonwa papa dia baby ba kope omonum bo soso de fofofo modin a na frɛ won number na etwagu ewo animwe medofo the boy fashion jewelry say baby bia wo bia eba na egudie papa dia jewelry dia wo Accra Rolling Circle wa udu ho na wo yira biso bia say the boy fashion jewelry dia wo pe bia wo tu aton say wo ye den wedding engagement abrochirefo baby bia wo bia but modin a say wo be hwehwe the boy fashion jewelry na bomidin discount because what afa dwumadi a yedi medofo o pese odi wadwuma e ba ne bohu de room wa experiences in life ye no mo bo no e ye fofofo pomodin a ye numbers no e na etwagu e wanim ho no TV na anim no pomodin anafa numbers ni biem eni 0244506706 0244506706 and 0244605647 medofo ye try ye ho aba. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302-220-715 or 054-505-9319. CJ Multimedia. We are the masters.
Memo akwa ba bi edible experiences in life Jumedi. O hwe. Ya hye mo boss ye next guest ne area ye ye sign eto ye nsafre ekukudamfo eniom twetwen komo efa nipa ne nsema obekan ye no ho enne me saka Mrs. Docas Ntiamwasaki a wo ye clinical health psychologists ewa ha Fosuaa nsema obekan yi ohia psychologists itene ye kono ho ye ne na twetwen komo. Hey, hello, beautiful Mrs. Looking so beautiful. Thank you so much. Fosuaa, you look so sweet. Thank you. I hope say husband ni phobia ho ye. Achobia ho ye. Benyamia. Ejumem phobia. Obia ho ye. Okay, Mrs. Yakohwe Fosuaa amane hunu nsem. Na re hosem ni nsem obekan ye no. Eduru ba bi kura asani ma okomunti na se nsem no kura bi nsisi so. Enye ono a sansem we no ye komu ana nipa ne kom sa yehia mo. Nsro ede emwa na obetimi ede aboa Fosuaa maye. Me da se wato nsa afre me aba ujumadi so. Mr. Medasi. First of all, me pese ye behwe ntiase a Fosuaa ewo about ni esisi wana brabo yi mu nyina ye beka perception na adwen a owo about nyoma esisi wana brabo mu nyina ense na be ye tie for beti ase. First of all, measure from the wa ohun ne ho perception of self. Okay. Obu ne ho say oya bunfia. Obu ne ho say maybe ontimi nye bibia on her own. Enti the means of mensre menye say obi mboa me always at the mercy of people. That is the perception a ohu ewo ne ho. Me obi foforo ebe hu no. Young girl a wesi so sebi owonsa owonnan obetimi aye bibi. Enti nipa ehu ne sei. Oye kwadwofo. Okay. Onye na adwen se obeye ejumadin bi aboa ne ho. Okay. E wo se onye bibi de bia wo se ontimi enka bibi a ebe play on people's emotion to get what she's looking for at that moment. Eye me da wo ne kasa wo kan bibi se onhwe amanfo ebi mo awo ekitamba 4 5 and so still be hu ebi more traffic mu be hu se ebi mo ye at times so who ma out of pity utimi show more than what you've even bought from them. And sa and your money be or that's how other people are seeing him. Yeah, share the wa on also or dream say we are see no. Or dream say we are seeing fair. You are looking beautiful, shewe. I was say, onim kwanya wo fa so when you onim adwuma wo fa so a wo ye yansa na wonya we. But ohu ye ne fe. Onya ye won ne ho. But e kwanya wo fa so mpo. She's not even looking at that. Into ono na adwuma no. Ye wicked. We are not giving her what she is expected of. She's not happy in life. Life is not giving her the happiness she deserves. And these are some of the ways at times it go to play on his nisu ene ban no attitude and the behavior. Into ways no nipa bisa no for Fosuaa like do sha oyobi a oye hey na energy ade into either so obeye amana broso obi nso te se ono a obetwe ne ho afri nipa mu na ebe ka no isolation or withdrawal from people and sanyoma we nyina wo insunsanso e wo nipa ne so yen hwe ne biological aspect obi te se Fosuaa at times areho ne nyoma ofam ne nti ebe ma na ye pro to other sexual transmitted disease. Yenshe AIDS, hepatitis, and all those syphilis and all those things. No, can be like odi areho mbro so na ye be friend depression. And no sa no imani panic drain and nioma emfa ahoto embre no. Or can you share a childhood coming up? There are lots of things, traumatic things that happened in her life. At the end of the day, on share some who say, it have effects on me. Into this person, you assess her, you find out that she's having PTSD, post-traumatic stress disorder. To say what witnesses say, for instance, or so a cry. Akrabi or her, I was say, or enjoy say, but look at what she said she saw. Enjoy that. I was say on Nante from her to Kaswa. Some of them we will say it's exaggerated, but
for all you know, that's how she felt. And that's the thing she went through, having to be at the mercy of people that she needs to even sleep with when you don't even want it. Yembra socially. Ninkita who deal with people to say because of such a they were our family they be all at the mercy of people no can be abasa humpo nipa ho befuno these are all some of the things happen to nipa no anyday being content with what you have at times goes on to bring you a lot of peace of mind. It keeps you intact, but some of us, we don't know about that. We think all the things we see on TV, the things we see people on have social media are what is the reality. No, there is a reality somewhere else. And these are some of the things they need to come to knowledge of it. And see, with Fosuaa saying, what can we do for her? First, can be so. And see, and no. Obama said, I will do what we call psychoeducation for her to understand some of the things she is doing, the impact on her. You don't even always have to go and beg. Oh, okay. At times you can offer the skill you have. Oh, me see Nyoma. There's no way I will watch you go free. Yeah, you give I will her definitely something. give something for the skill you've given to me. Me pure water. The other be mami bia, meet me side me mano, meet me a job why bia. Exactly. And I was someone who say life, some of the choices you make have consequences. Oh. Yes, every choice you make in life has its own consequences. It can either be a good one or a bad one. Whatever consequence that comes, you should know that it's based on the choice you made as an individual. And these are some of the things we need to do to help her. And she has irrational thing or illogical thing thinking about herself. Or when you say, she might, when you have to check her on esteem scale, you might find out that she has low self-esteem. Because low self-esteem even wouldn't be content with the things she has. Why should you go to boutique to go and beg for dress? Once you can wash what you have, iron it, and still look good in it. I think so. How to make correct kakra. The entry of cancer, no say no cancer ucha Efiewura. Okay. Yeah, juma with TV so. We are Juman so TV, so won't me for one costume. Won't me for one costume. Oh, okay. Okay. So, So if you don't have the means, and only ewo so we beat me home mobile. So mawatari na odi akucha. But odi kuche wia e dien na abeye a odi be boa wo. Next time we bet me mpo akoto na onkoje. Because me wo boutique na de bia me mawa at least once a while I would want you to also invest. Another thing na ye be to me so aye with obi to say Fosuaa say life my dear we have social support networks. So yes then let's look at social welfare. Okay. She can be introduced to them. Okay. They might not even give you money, but they might help her to acquire employable skills. Okay. A bit to say bead making, hairdressing, soap making. Exactly. Or marketable skills. These are all help that we can give her if she really wants to do it. Okay. But first of all, we need to correct the way she thinks about herself, the way she thinks about people, and the way she even thinks of the environment or the world at large. Okay. And then maybe so be biana oko muna opese onumedrumu ne dien ne bitimi aboa no. Okay. So there are suicidal thoughts. Okay. They have that we call ideation. Ideation. We're planning. Also, we're attempting being put there. Sana okaye. Into such a person, we shouldn't even leave her like that. We need to bring her closer. Okay. You need to do therapy for her, not once. At times, self-love for her. Obedo on one ho. Na yensu ya shoyi odo. Actually, ne say, if we are sana wohunu maybe enya ho kire na wonam no sisi ano na e kire se eye wawieye nti ye hye ne nkran ye kakasa de kire no na ye boa no ne wo se ye nyem boa na obetumi afele
comfortable in however that she finds herself, and also ebeboa. Now she was talking about poverty. Poverty is a mindset. We can talk about financial distress. Say at this moment you are in distress because you need cash. But when we are talking about poverty, you can't be poor in your mind. When you have something you can share to get money, when you have an idea, when you have things you can give out, even your skills, your handiwork, what you can do to get something, all these things put together to make us rich. So if you are taking only financial space, kasemu want to say chire into oye poor, no. Okay. Near what dream ma no and no na ebe mu ma nti I was say as ono so onya sa confidence almost a baby papa ewo me mu metimi dia ma society okay aboa me ho metimi ama society wo won kra omo hye wo kra na nka me ba bibisa no because no ka say nkra no say the situation ni ade no ode ombeko ususu say ode nkola ne koma wo ma me na oni bi na sebe we mo brofo no ugidi say ode omo kwa maybe ne maame no wo baby te wo bibi di maybe enkra you ko metimi anya education say even there is a school, basic school I was say uncle school free school a omo be didi omo betimi akwa ba na se ebe boa enkra na maybe relatives wo ho uncle wo ho omo beti omo ni ahye enkra na eno ebe boa sense omo wo maame a nchen on like all try to struggle in crying ponko school. I was saying through the family and social support can do that. They can go to the mother side to see the support they can give. Whether the support the kids will have there will be better than here now. Because all kind of I think close to 3 years in Kolani school that omugo so etitifi and it's really sad. Very, very, very sad, you know. Yada say, Yankupon on shroud. Aye, Mrs. Insiamwa, Saki Papebi. ATV Pacha Wadaroma, and Sema Yakenina, Boninina, Tofa, Nafamaye. We are with telephone number, Trebebi, I will be shawa, beat me any social media handles. But Bonin out of answer. Okay. But that's it. Inti, Yameka actually ahwefo ene atiefo ne say life has its own ways of giving us challenges. Okay. When a challenge is thrown at you, it doesn't mean that should be the end for you. That also shouldn't mean that you need the required resources to overcome. You should be able to find the resources within, the ones available to you, and utilize it to your best. And know that life has things that it brings to you, and which are choices. Choice be a ube make it be no. E wane consequence. She say e wane den insunsanso. E wo so. Insunsanso ni betimi aye papa, e betimi aye bone. Enti say ye make a decision and ye make a choice. E wo say ye hu say. Ninsunsanso eda yenim twen ye. Enti ne ebe famu bia no, ye ayema eno enwo ye adwemu. And whatever situation you find yourself in, suicide is never an option. Suicide is just a temporary solution to a permanent problem that you are bringing. When you are having suicide, that you decide to kill yourself, you are only shifting the problem to someone else. It's not going to be solved. Whenever the thought comes, look for help, cry for help. We are there to help you. Now, clinical psychologists are found in most of the district hospitals. When you go there and you say you want to see a clinical psychologist, we are available to you. We don't wear judgmental lens like the way people around you do. We are there to support you. Medin the doctors in Tiamwasaki, me a clinical health psychologist. I'm here Juma was shy also the good district hospital. So we should make sure kwanya ubeti mi abaho. Me contact ewa kra ya dodowa. Yes. Me facha me contact number is 0244 741151. Medamas. Pacha social media handles. Doctors in Tiamwa on Facebook, Mabna in Tiamwa on Instagram. Thank you. Mrs. Papabi. Yes.
Mrs. Dorcas Ntiamwa Saki Nyankopon Shraw say it on Safrewa baye udu odo ebeboaye Nyankopon Shraw ne mudu fia katre Mr. Ntiamwa say da na say chialo Miss Madam was to say mo have me everything for aha na ebre no be makwan ne digimadi no yedi esi Nyankopon Shraw wa ojebre na ohweye Medofo endasie kese enko emfama maboafo nyina medofo se uhu mi photo bia wo bebia na se misle me ka photos heavy photos na se me blinke na se misle dia eye Ghana ba photography medofo bebia wo bia wo ye party wedding Eniema ye hia photos room na mebobo no. Eyie engagement baby awo bi ya. Beso de utu kan kra ko Dubai na de udru airport na po bi abetwitwa wa. Bomodi ya na friend what Ghana ba photography. The pictures I'll be hu nyina all the celebrities nyina ai eye Ghana ba photography. Bomodi ya na contact no. Afi CJ multimedia. CJ multimedia say Baby bia wo bia no se eye movie na opese utwa eye music ana se eye wedding bibi bia efa videos ho ana se efa equipment ho de insign CJ multimedia ho baby wo bia bomodia na hwehwe CJ multimedia abrochire baby a opese wo bia mse se opese ye betwa movies kra mawa eye CJ multimedia ana wa abrochi na udu Ghana na opese obeye production enko bebia upe baby echa ubi bia upe studio efa eye CJ multimedia won location e wala pass Abrantie Sport nchen ho e na won wo bomodia na fresh CJ multimedia e wo 0545 059319 so number no e sign etwegu e wo screen anim sanfa number e bi 0545 059319 afe uria atari ehemi I free Bintus boutique odru Bintus boutique medofo just a dressing bia anase dressing bia opesa we occasion bia opesa okobia no pomodia na ka kire no Bintus boutique ewo okokwa benya musiku run about honomo a on your right ehwa na Bintus boutique ewo pomodia na frɛ one number no eno na etwegu ewo screen nanim no medofo manimu yi eye beauty empire makeover medofo baby bia wo bia abrochirefo e de bia meka se na ya ase de munim se meka na maka se misle uhu manimu a manimu ye wakono bebia wo bia no se ye Ghana hade a ensign beauty empire makeover makeup papa bi ontete mo wanim obema wa ye raba pomodia na frɛ won number no na etwagu ewo anim won beauty empire makeover afi medofo enwi ehemi just say misle enwi ni de efe animunyam vum unsa ma ye raba mu awuraba nkasa eye cute cat parlor nsi baby bia wo bia wo abrochire Ghana ha bia wo bia so wo Nigeria kra ye be DHL e di abrel wo abrochire so a ye be DHL e di abrel eno ane se wo be kire occasion be bia wo de ko ana se wo be kire sene a wo pe no wo location no e wo La Paz Abeka Junction hono ma bomodin ana frɛ cute cat parlor baby a wo bia so wo pese wo ankasa so wo nwi na pese ye be style ma wa ye beba de wo pese wo ye bia no bomodin ana se fawin kon aho de a Nayas magiatum ne di na cheza magiatum etisa wo pe baby atowi papa dia eye cute cat parlor bomodin na hwehwe wo mirafo se wo pe furnitures papa obeto na ache 50 years going dia eye king of antique baby a wo bia se ba ne dem nkonwa papa dem asisie pa dia wo ye number 1 wo Abrantie Sports Abrantie Sport wa ena wonwo and king of antique furnitures medofo jumadi a yedi bibia wo a opese ye bo hu deru
edema no enkoye TV nko a all over social media enso so eka ho pomodin ana frɛ ye number si etwagu ewo TV no anim pomodin ana frɛ ye 0244 506 706 me a me di dwumadi mu chiame bidia original. I'm so happy watching my mesmerized body guys. 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 This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters.